Harankore Western University erukushango muri Kabohe municipality ya Shema ubwo hati no muri Sawenshohera kandogu nagira ngo ntazongeramo mutindo ninga value addition atyazkoramo amashitago kwesiga hamwe n'ibirungo byo kuteka mu cyayi n'ingoma byo kurya. Emera umutekanyere njazaramo kurisa eshara tezanye za burije zo kushanga umuto yizirinka ngayizi eshara ezitwota kare eshara ezenjungu nzituyamba kwata kasasoro yitu kuko kugerebo koramu ebintu ebyo kuhereza enkoko esherezo kuro mukejomu nazitera amahoro gutwiyamva kateko muri cacu kandi kimaburi yomwe ahare okwa ine cacu so ko kwata amahoro gateko muri cacu ni hijaragamu ezo kwata ngo ebinyogori omurimo oruitu orokinyankore omuruzungu zo kwata ngo magoti bitwara kimanyire ngo muihango mutwine mwe katare kenshohera sheraza numukureba intandikana pupa ni njigura Kampala nyino munyano wanje orukora nka middleman bamweta Mr. Bijiro Innocent orokucha kuzindetera nsha kwija basi kuzukika basi nsteka omukeji pupa nzozi kuja zikakura zikarigamo eshara ezumukureba umukeji Roland nakoza kasasiro yitu ya burijo kuri senshoheraze bakazishira hakuguruka cyacu kuzukumaramu ebirobena amahorago nagargamu obunyogori ningashi bwarava kuza kuburgamu hawe biro bibiri njambu teka omuraka kasasuro niyaje yimukureba aha ebintu nirumuki kasasereji nebintu byitu ebyaburije ebirumuka miyembe ebirumuka bijumebe mbijunda ebinuka bishubye meneke ishoheremwe nitira amahuri agari hagati ya 5 ukuza harunana kandi kiremwe y'amahuri gayo ngagure mitware 2 necweka eshereje yo kurema niye bata adult stage ine capacity yo kutera amahuri kurgara 5 kukarunana wojihira ibakota mu favorable conditions ninga embera ezirkweyagaza wajihembera zitakweyagaza ne kwiho warunana ekwera nko muri bina so sheribere zo kura munwi zine capacity yo kutera amahuri kwaza kora guramu emwe kandi guramu ituguze mitware 2 necweka eyamahuri bitwara kimanyire ngwenshohera neribwa namnonga wajitaburo mchayi ningo mu mboga yeyiwota ferwe kirisa omurava zanyizuka nyihiro mahuri kunkuzomya nzinyiga nziyamu ebakwata ngo oyireji no basa kujesiga no basa no kugitabura no mubyo kunywa byawo onyweramo ngukora kureba oyiro niko kureba abantu banyiga ebinyobwa bikarga oyiro so nankara magoti zitukuzomya twina choma ekikuzinyiga hakarga moji oyire yo kureba katare karora ndaka kusingo mbwinji na akafuno mbakazi abarkwenda kwenyereza imbiri yabo ngo habo kuba oyire rukurugamo tiyanyiriza ndirare shitami nintira kutukuza abantu baburijo because abantu nibenda kunyerera kandi no mango oyiro most part mpango nzikora kunyereza skin yitu so buri muntu ryo kwenda basa kuyanira aija kacira atandika kukoresaho shanjirongo byo kurya ebirukurgo mushohera wabihereza amatungo nkenkoko embuzi empunu n'ingente nibikora mangu gorko nabira hibaraza products zanjezi niziyambi itungo okukora speed ko kushanga itungo ryo gine protein zinje ningenzimba mbirinje nico rukushanga wafuna cyo ngo stunted growth niko shanga yazingama nko muringo gumwe go kurwanisa kushisho byo buhangwa biretire mpinda hinduka yo bwire Roland nagirango nacendeza methane gas erikureto kosya kwensi ningashi global warming eshara zitezi nizituyamba umukucendeza methane gas nizicendeza zita ezarave zimwa murebomu nizijya kasasurege ero kushanga yargamo echo cyo methane gas erikwijega contributing ar global warming ningashi okushangenshi yayose munonga ngoko abanyankore bari kugamba ngo byo kugeshana binji ngo konka abageshana bace bambe nawe Roland akatarayine kinji konka manu go kubahereza ebar kwenda tagine ahabwe nshonga ya kasente nshonga ya katare abantu nyine binji abakushangana babinshaba konko shanga bayangu project echirinche necerakinga cyo kutonga capital ushanga naba anebo ninga tabasa okubashaho products zanje ombwire ningashi okuba kuzetaga ubwo abantu bari kubana barota ebitarugasha ibintu byo Roland arikoroto myaka mce yo misho ni planning umwaka ningo myaka ebero kwijo misho kuba ni consuminga kasasoro
erikwingana 2 tons per day konka echo nichita kumbasi chara nafu ndikapte irireyo because nindangu etawuni zitu zindikasasiro nyinji etine okutora kandi nyonzi niro mahanda wahika hafamu ya Rorandi chokufunaho akasente kache neche mtware birnechweka akamangisongwe nshohera ziri musente sharaza zo kurebezi ngo mutoka nandagura eggs ninkashamahuri ntwantuguza omgrams gram yemwe yoni mbanyigze mtware birnechweka yamahuri kandi rava nemitware ebi yero fresh etomize sochikweka ngono guzo murisa ngutindija wawe tabra chamureta kandi ngutine chintu chitine mugasho nobuturu kuhiganisa nshohera nguzitaturwaza hinabo kuzitanira okutura nazo ahabwe bitwahurira haruguru gashakwa Michael atwachire abo atayari West Agensho.